tetap kejuajuahan namanya kita nande Bapak Turang Rasunina. Mari kadake ibar kesempatan enda si pelajari kamas murta guna wari Natal tanggal 25 Desember. Izenda buat kami nada dasarna do sama dengan D. Do sama dengan D. So do re mi fa sol 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 la fa la do si la sol mi fa mi re do mi fa sol do fa mi re do mi fa sol la si do sol mi fa sol do mi fa sol la fa mi re do. Mari silakan saling kata-kata nama. Armaria la langit rasdoni arsurak lara balan ilebe Tuhan sabab engkau regapia andekan den simbaruman Tuhan sabab berbahan nasi rajin alu kuasa dengan gagah nasi badia cine ia engkau menang diberitakan Tuhan kemenangan engkau icidah kena keselamatan ilebe-lebe bangsa kerina itepatina janji naman Israel bangsana sebab ia tetap ergalau ate rasa tiaman kalak kerina bangsa-bangsa idoni engkau ngidah kemenangan sirah ibas di batanari arsurak laman Tuhan odoni kerina arsuraklah dengan rendela perbahan Tuhan alul capi andekan landen dan pujin man bana ambuslah tanduk ras terampet bersuraklah man Tuhan rajanta armaria langit rasdoni arsuraklah balan ilebe Tuhan sabab engkau regapia. Haleluya. Siwah 153. Mire do mi sol la do si sol mi fa sol la fa sol Haleluya engkau nusur sinal sa Tuhan lakon nerangi doni enda mari dage si puji Tuhan o kerina doni haleluya
jujur, menjual-jual man banta gerina, ras selamat menyambut Natal.